Aqui, ma sola Gilberta, que va judo em 27, le 19 décembre, e aqui que se joue, que se va judo le 28 settembre em 29. Abans te no beata via, lo soleil que monte, le temps se'n va, no vi ton pai, ta père, no vi ton pai, ta père, au bout de la carrera, voté par là, seguís le camí dos anys per anar a esposar. No vita mai ta père, no vita mai ta père, au bout de la carrera, voté par là, seguís le camí dos anys per anar a esposar. I après el paper i la mamà i el frai se'n finissin pas. Cantem a cop la noce de ma sola Georgetta. I m'estic tot un sominuda. Eren 35, avui 6 anys. Quan havia acabat mon treball, m'enviaven a veure les vaques de l'Uboi, de les llanes. Parce que n'auem pas qu'un petit prat barrat, la peraven el pastengot, botaven en atent aquest pres, botaven les vaques aquí barrades, i après me n'aneu a guardar les vaques. Me portaven el dinar i guardeu les vaques tota la jornada. Mos som maridats a Saunum, en 53, l'11 d'abril. Som la resta de junts. Auem invitat tot mon frères et sòs. Per jo és tot el plus bel jour de ma vida, parce que suis enamorada 13 anys a Picatuja, Sant Auge ben sos. I bé, quan me maridei, 18 d'ara, vau treballar per jo. Vau guanyar mon argent de mon home. La darrera annada d'on partia a la retreta n'auei 12 porcs. En leuat, aseu i la xaudiera, tots els junts. Planteu hortures, i aseu i vorir les tures. Auem jutes, auem cuges, courgettes, i aseu la xaudiera tot el junt. Lo sogneu i pas qu'un cop per junt. A 11 hores. Rentrei a Saint-Jean en 2000, et suis ací dempués 2000, d'encan 2017. Suis tota sola, me suis bien. Et mes vacances de tota l'annada, parce que n'auei pas jamais hagut de vacances, són estades mes vacances. I me deixi viure. Vau a la gimnastica i vau a la bolota un cop per mes.